Mba'éichapa ko árape amoñe'ẽsépe nendive Romano guakuérape capítulo 8 versículo 1 guive 6 peve ha péicha he'i ñande ryguetei ñe'ẽ. Upévare umi oñemopeteĩva Jesucristo ndive noñecondenavéima pe tembiapokapy pelei espíritu rehegua oporomoingovéva omosãsóma opaite ojeroviávape Jesucristo rehe pe tembiapokapy pelei angaipa ha ñemano rehegua povýgui. Ha umi mba'e Moisés rembiapokapykuéra ikatu'ỹva ojapo ñande kuimba'e ha kuña reko ikangýgui péva ñande ryguete ojapóvakue ita'ýra Jesucristo rupi omboúvo ichupe kuimba'e reteroguáichako yvy apére ha péicha ñande ryguete ikatu okondena pe angaipa Jesucristo rete rupi ndo'áigui ha'e angaipápe. Oikopa hag̃ua hekópe ñandepype umi mba'e Moisés rembiapokapykuéra ojeruréva ñande ndajaikovéivamarã ñande terembipota vai povýpe pe espíritu reko povýpe guéi umi ha'enteseva ha oikóva ipy'apy rembipota vai povýpe oheka oipyty hag̃ua umi mba'e ombovy'áva ipy'apy rembipota vai umi oikóva espíritu povýpe katu oheka ombohory hag̃ua ijapoháre ñande ryguetépe ñande py'apy rembipota vai oguaru peñemano umi oikóva espíritu povýpe katu oikove tatapiã g̃uarã py'aguapy añetegua g̃uarã. San Pablo oñe'ẽ ñandéve mokõi tembiapokapýre mokõi leire ko ñamoñe'ẽvakuépe ñanembo'e opávave kuimba'e ha kuñakuéra ñanase guive jareko ñandepype pelei he'i'ápe angaipa ha ñemano rehegua la ley del pecado y de la muerte. Hápe Moisés rembiapokapýpe ambue ley ha'e omandavakue jajapo hag̃ua ha jaje salva hag̃ua he'i'ápe avave ndaikatúi ojapo heko ikangýgui ñaimégui pelei angaipa povýpe oñemoĩva ñande ryguete rehe upévare ñande ryguete ombou ita'ýra Jesucristope he'i'ápe kuimba'e reteroguáichako yvy apére okondena hag̃ua hete rupi ndo'áigui ha'e angaipápe. Pe versículo 2 pe he'i omosãso hag̃ua ojeroviávape hese ojeroviávare Jesucristore oñemosãsóma. Upévare San Pablo oñepyrũvo ápe he'i upévare umi oñemopeteĩva Jesucristo ndive noñecondenavéima ta upéicha.